tamai mo gore ke go ke toan mai mo ta tala pori mo ngai tamai fa mo mo ngai lo to maka ring ma la mare ma no ni mo tali ang vai fora ora ma fai fa mo lo mare krais como fa mo oi amen ko ke fa ngai benga ita fa ta to pe fa fet me fa me ta mo ma fa fa ko te to program fa wiki ko ai hafe hoa pe mo kai nga lo to ita ko ta rei pe mo lo ma fa na mo to pe o ik me kai ta fa longa ki eta o program ko ni mo to mo ka mai ke ta sia si ko ne va ha pe e ko la ve pe ke ni e mo to ko te mo ke yo ki mo to ke ngai sia si ko e mo i lo he ngai se swa me to ti si me to ga te ni ko to ita pu o ke mo to ke lo to apa ko lo tu pe ta le ki mo to ka ta e ta sia si ko ne va ha to anga e program ko ni fa ka eu tau lotu pe ka ke Otua pe Taha ka hingoa kehekehe pe o hange ka tau me o tui ke to la pe to ni to ko to to ngani ura fa tonga ko ala to muslimi ura fa ale pe ai ko puta ura fa si ai nei hindu ura fa india ai ko Elohim to ka siu ko Yahweh ura fa he pe luia ko mo nia ko to be ra ha to lot ke ka hingoa ke rea ke he ka mo ko ia ko te fa ko ai ko to ko ne re fa to nga ko to ko i mu ko to nga to ka tangalo mau i mo i kure ai na ko mai lot fa ko speri o na nga hiki ki to me pe ta mai re ke te to he tau himi na ka ke tau mau o tua to ko ki fonua na ka ke mau to him to ri wata kana to ki tu ke lo tu be au me ke ko fai fe ka fa no he mo tu ke me to ta pa na ta fok ai ho e ki mo au mai no bina wenga na ta fok na wilo wenga o tu agora na tu i ai mo au ka ko o tu ai o to ta ke he ngai o tu se ko fai me ko to ngi fa mai no de ta to o ko ke ta lo pe ke o tu ta ka ku rea ke hingo ke pe o mo nga be ta mai program be ni ko fa be fa mai ni de motor mana tu ko mo ni ko e follow ko me be tu program ko e te ta ke pe ta to ko la be pe ni ko motor me se ma mo nga mo no pe motor ko motor ko e molo mona ko me be ta ke ni ko katolika no ta pe no to na tu fa holo ko e si ni ko muslimi no ta no to ke to ko la ni mo to ko pa hai mo to he mo to ko o ke ngai to ai ko me ko tu ai tu eta program ko ni ko do ta pu ko mo ni ko fo ta o tu ka do ngai to ko ka me ai ten ta mai de na to ko to hi me o tu ke do ta pu ta mai ko pot fo ko to ape ko pot fo ko to ape ko s fa mana pe ko ta i lo ko mo ni a lo ko ke si su ne lot fa ta ai ke son ma ta fit wes ta fitu fakata poi a kina to ko ne winga ni ke ka ngalot ko na ni tau hi e ka wa posto fakata poi kina to ko mo ni ko ho follow la ko mo ni e ko ne nge follow ko tau to ke to itapu an go o mai ko palo fita ka mo to ko posto lo ka fo ko se no ta no ta to tra mai ka ha e la mario mo ni e tataki e a ki mo tol ki mo ni ko to pa mario va ta fitu ko mo ni ko to be ko follow la e to ai ko fa me fa mai no ko pentecost ko to be ko fola atua ai to tapu ko mo ni ko ke pe ke ngawe ke he lau mari e o fe hanga ia me ngawe ai to tapu ko me ko ngawe ke lau mari ni ta taki da to ke mo on fola atua ko mo ni pa ko mo ni ta mai si su va sto ta ke to lua te mo ilo mo ni pa te mo no fo ma e fola e gurea pa te mo no fo ma e gurea ko ka wa ko mo ni mo to pe te mo ilo e mo ni pe fata tai na i mo to mo ni e ko fambe program ko ni ke mai fola e to ko mo ni ai go ha e to tapu ka to ke ne ma fata tai na i ta to e ko mo ni o ton ke ta tu ke ko tu banga fifiri ke fe ko ndo to angi ai pe ta lot pe ko ke o tu ta ko mo ke pe are ke pe na ko be ai mi te fa so se le na fa ko to tap ko ni a ni pe o ha ki po fola ko na lo mo ta ro sta fitu o pe ku te ngina ke kainga ke mo wakai ki na to fa tu pe ngai fa va ha me ngai tu ke anga ai o fe hala ki mo to ka te rini na mo wako ai pe mo fa e me te na to o sta va lu o lo mo ta no pe ko fa hinga ko ia
o ku ikai te nau tau hiki o tau eiko si Isu Kraisi, ka te ho nau tolu ketepe. Ai au gei, e kakai au nau hanga na tō, o awhena tō ke toka te rini o ku kehe ia, me toka te rini koe ni tau wako ai me ka apostolo me si Isu Kraisi e toi tapu. Me kau palofi tai, koe toka te rini ia, koe toka te rini moni. Koe mea ton koe te tau, koe mooni, ton koe tau maa, koe mooni, koe na whakasino ia si Isu Kraisi. Koe mo ia si Isu Kraisi, koe toi tapu ia whaka aikakan. Whakanu mau inga te tau ilo mooni toi tapu. Hei tuhu kātou pe toi tapu, ngai toi whakamutua kia si Isu. Whakamooni e mea ko tau bea si Isu, ko tau pe mooni e tohi. Koe ke pehe toi moromona, koe ke pehe kolani, koe ke pehe ngai toi kehe. Ai ko mea ko mai toi tapu te tau kutura, mai te tau tau. Koe whainga ko nau wafe me to kāteria ni ko tau wako me toi tapu. O ku ikai te nau tau hiki nau tolu. Ke eiko si Isu Kraisi. Ai nau tau hina toke Otua ke. Otua ina tō nau ke tepe. Ai mai no ke te tau tolu. Ka paure wako wafe haka kai me ngai mooni ko tau wako me toi tapu. No lot no toke Otua ke. Ai ko mea tau whukotu o pehe. Koe whakalahi. Pe whakasi ke wholofola e Otua koe toi tapu. Koe lotu ia ke Otua ke. He koe ngaka wholofola e Otua koe une umai ai ako naki koe mo toka te rine koe oi mooni ton ki tau wako ai ki tau ilorere ai Otua, tau ilorere ai ko si Isu Kraisi kono nga peo kuke ai he tau proklama koe ni ke mulau hawahe e whaa e toi tapu e ako tau pe koe ke maheni mo Otua koe ni. Oi toi tapu. Ai toi on tofu matar kia koe mooni ia. Koe mea ton ki tau tui ki ai. Koe mea tani whatau taina ki tau tolu. Koe mooni e tani hanga whatapui ki tau tolu. Ngai koe mea kōkulau kia e eiko si Isu Kraisi. Kage, koe whoko tu uwe. Pea ku whamanat ma pēta ki tau tolu te toronoma vai whaa, pa koe pēsi wā ke whaa pe. O na mō whakalahi ke rea ai o whekau ke te ki mō tolu. Pe o na mō whasi isi i a koe hui ke mō tauhi e ngai whekau a si hova ko mō Otua. Ai a ko whekau ke te ki mō tolu. He ko mamata mō mata ke mea nai whai e si hova. Koe hui ko peari peori. Koe kau tangata ko tau pena mui a peari peori. Ko whakaaua ki nau tolu e si hova ko mō Otua me te ki mō tolu. Ka kuki mō tolu nei pikitai ke si hova ko mō Otua. Mō ui ko tau pe aun. Wakai ko wako ke te ki mō tolu e ngai tutuuni. Wai ngai wha mau i o a nge ko whekau a si hova ko Otua e te au. Ka hui ke mō whai pehe i whanua e ko mō alu ke nofo ai. Te tolu no vai vai. Oe whakalahi ki ai. He koe hui ko whakalahi ki ai. E hange kono whakaaua ki mō tolu a peari peori. Whasi isi ki ai, e whakaaua ki mō tolu hange koe, ei kono mō nia. Ka te aha ngai loto e, ne hanga whalai ke toi tau, tānaki ma ngai tu whakaholo ke, tānaki ma ngai toi ke, hange ko toi moromona, hange ko toi kōlani, hange ko tauare o ngai toi ke, me toi tapu, mai nirau ke te tau tō koe tauhi ai tōri, koe Otua ke hei, me o toi toi tau, peko whasi isi ki ai. Hange ko me kou whai koe ue siri anau, nau tō e ki nau tōruia, e ngai kot whorofora koe, e ngai wea whikawaki me ngai mea kun hanga paso tō maa, malanga kai whiwhine, ngai mea ki ai uwhi ulo kai whiwhine, nau lai na tōtoko koe ngai mea ia koe, ngai mea ia kuonga pia koe ia, sio. Kau tapai toi tau koe te tau tō koe ngai mea, kātoa koe mea e Otua, au nā hanga no tō whakasi isi, sio. Koe whakalahi e, tānak mea ngai toi ke, koe whakasi isi i e, hanu whiri pe, tau tōruia, ngai pot whorofora tau whitui ki ai, tanga tō mimio e toinga. Ka kusu ki tā mai e praua he tō noa vesi o no. Uana ke whakalahi ke ne whulofula te riena ane waloki i koe pia ilo koe loi. E ko propare mafu e koe tau whakalahi koe ke whulofula e Otua. Ne waloki i tau tō ilo, tau loi. Toi whakatawanga me penga tanga toi tapu e whakahawa he ua pa koe vesta walu me tahiwa. Ka mai e tau tō kapau. E kai ko tō pe kapau e whakalahi e tangata ki ngai me ani. E whakalahi Otua ke te ngai mala ia ko tohi e tohi. Ka pau e to'o e tangata mi ngai rea e tohi, e to'o e Otua no ina si me tohi o mo ui, me koroma o ni o ngai mea o ko tohi e tohi. Ai ko kuinga tāno ki ai, he koe ui koe tau whalai koe ke tohi tapu, a ke ngai tu whalai tangata a ke ngai tohi ke, o tau pe toko, tau ke lotu pe ke Otua ta tau e tohi tapu, tau mai tohi tapu e kuikai. O kuikai, he koe Otua koe tohi tapu, o ku hau e ke te tau toi ne wholofola. Mea koe nei loi koe isleri, aha koe na nau fufua whetau lake mo nau Otua koe mo ngasai nai. Aha koe na nau whetau lake mo nau Otua, nere ke nau sio kia mea. Ke nau sio ka fōtunga, pono hinga ne taofia ki nau tolu, mea nau ngahi a whahinga fōtunga, pe ko ta tau pepe ko a kawhi koula, pe ko a pulu mui, pe ko a whakatātā o Maria, pe ko a whakatātā o Sisu. Taofi no tu me ngahi o whakatātā, nere ke nau sio ka whakatātā, ana nau whetau lake mo nau Otua. Na nau whanongo pe,
ke le ona Otua ina na fetau lak pe mo na Otua e ne folofola kono o hinga e mau inga ke te tauto ke whamai no koe Otua e toi tapu ai Otua koe tamai a tau eiko si sukalaisi ai Otua e palhame mai sake mo se kope ai ni koe tau lotu ki ai kono hako e na si sukalaisi koe Otua koe ia hawe te tau ne folofola pahike ke tau te lau whakalahi ki ai ka tau ka whakalahi ke tau lotu te ke Otua ke ka tau whasisi ke tau lotu te ke Otua ke hange koe koko e ani pe kono wa kano ri aki koe a konaki koe e ngongu le rei koe hamu kalaisi mo ka apostolo koe loto ke Otua ke mai we ka le teo whai roaki vesi walo ke te tato ko pai malanga ake ki mau tolu pe angelo me langi haongo le rei kehe ke te mo tolu ko wikai ko ia na mau malanga ake te mo tolu ke mala ia pe ke koe ha e wala bege ha ko wangel maru mau whakaha mau meti mau whakaha susu sambit mau whakaha pa ula pe tala bege kau taku ko kau whakaha ko fono ko wikai e tala mai ke te ki tau tolu he te tapu wikai ka hau ha angelo pe ko to me ake o malanga ki maha ngongo le ke me ko o mai ka apostolo me ka palo fita to tapu ke mala ia to tapu e ko ngai loto fra mala ia e fra lo mo ka me le ake to tapu o fe ma ke tau le ake ngai me ko e ko ko lindo vai ta ves ta fa ta mai palo ko ko me ke ta wo foi na mo se tane o faka kehe fokia ko angelo yo e mama yo faka kehe mai ko angelo e mama la be se tane faka e kono inga me to ilo se tane ko mo be se tane o faka fe pak ke me ko to pe tu asi su Christ o tau ka ve mo to tapu he fe a se tane ke mai no mo oni to tapu tal be me ka mata o mo oni ko ne ha yo ko ne ke o mo oni ko na for ko be he o ko ve ka so to ma o mo oni ko na for ko be o pau ke o fe o lo ka o fine o mo oni ko na for ko pau ke fa no fo o ge mo tol e vai me la mare mani o mo oni ko ko ne ke ai be he ha u ya ke fra fe paki ai mo oni e for ai o ke ko me be tano ke fa mai no be de mo tol pau sai pe ko me ke tu ke me ko tano ke me tai tu ke ko me ya au ko fa me ko fa mata de mo tol ai mo oni ko fe ka u ko do na fa ko e kia i se keno siasi ko whakamoto ma te ko siasi ko ka mea ki mui ni mai enga lai maha monga ka toko ko siasi ko siasi ngai aho ki mui ni por kema ko siasi o Otua ko isi leria pa atu ki tau tolu ko ne kau kalistiane o hunuki ki tau tolu ke fu te fito ko e tamai paura loma vai tata ko tau tolu e ngai va ori ve va ko mea tau tui ke karaisi hunuki ki tau tolu ke fu te fito ko e parahame mai sake mo se kopi mo te evita ngai palo mesna fai ke te nau tolu ko ngai tala ofa e whakakato e eko si Iso Christ kake tamai e soto vai wanove so tolu ke rea aki ki ha islerio pe komo mamata ke urea ke te moto melani ai ko tala non ke me ke no feta ulaki ko me to aho o kui ko aho ya siasi ye fo ka motua na mo mamata ke urea melani o na mo ngai ke falahi ke te au hangai o tua siriva pe o na mo ngai ke moto hangai o tua kola sia na ke na sio no to ka fotunga o tua po no inga ta ofia me no ngai ha fa inga fotunga po ngai fu fratata ko mando be ko ferot ko ko vai ko ton tapu na ngai fu fratata na tu ko va veta ko to na be me fa lo tra motonga ko yo pe ke tu ngai fu fratata ko fe ka ke te alo puno ke alo tu ki mo pe e tok fai te malanga e ko puno we ke fratata me ai tori ko ta of me te tau to ke ona tau ngā he ngai mea pe ko ina ke sio a isleri a ona nau whetau laki ai siasi mo nau Otua ke ko laki tai mea first time mea nau whetau laki mo nau Otua ke na mamata ke a mea na nau whanongo pe ke folofola a rau Otua ai o mea i Isaia vai whaua vesi ka whituko ki nau tolu kok whalala ke ngai tamapua ke ngai Otua kehe ngai tamapua kua tongi kono mo ni whake tongi ko ngā ue pe da to hang pe da to lo whakaukau e Otua ke hao de reipe o tau ulu o tau uto ko Otua si fe unga pe mo tau to pa pe ni to kua ia ko ke tau whakasi pe mo tau ngā pe ko Otua o hao pe to i tapu iyo ko Otua to i tapu ka ko Otua ko i tapu ko Otua lahi a ko o pupure universe ko ni tae maha kurea tae maha whakatotoloa
o mon be whakatangata ke tohi, ka koe mea ko whakatangata ke i tohi, mea ko tala mai i tohi o kau ki Otua koe ni. Koe Otua o tae maa whakatotoloa no ngai whonga, o tae maa kurea ni ngai whakakaukau, o tae maa usia ni ngai tūtūni. Pea ko ki tau tolu, ai koe Otua ia toi tau, tua ia ki tohi koe ni. Koe Otua lahi, tae whangatangata, koe Otua tae ngata ia, o koe ke hela ia ia, toa mai isia wahe whanoa ke te tau tolu, koe ke hela ia, koe ke ongosia ka une whaki, ngu ke ngalu vai o tol ko no vai me ka tau malohi ni o malohi e te tau to so ke pero mona hanga ko e hai se ri ko fa o ko ki kafi ko la ko to fa na ka ina o pena to ka to ke he na da me ka na to lu e lo ni ko so vai to lu ves fa a me ko na hanga ko ta ko ngahi ke ko la me si ba na ne pe hanga i pe ke te na to ko ni o ngai o tua isleri ai ko o mi ko me fonua ko ispite sio eu só vai trovar ves fa aí na fogabro do na lot que si hoba e na lot que fuka skola for holare vai tu ka isia ya que moses mo e exo vai trovar ves tu que valo for holare vai mos pe alu pe que alu que lar ko kakai o que ome fono ko ispite kuno fala e na to kuna wa fereva me hala ko fekau itkina ia ki na to kuna nga mo na to e frata ta haka ke pulu mui pe ko na hu ke mo fila o ke o pe ko enyo ngai o tua isle ai ko o mi ke me fono ko ispite e na ilo me o tua ia wi ka ko o tua na lot ke ai ne ona be isle ia ko na lot ke si o kana ko lot ke si o pe si o ko lot ke te ai o bla ngai lot pe e a hon ngai lot ko no ko ftano ke fakalahi ke to tapu pe fakasi si me to tapu no fasisi ia ke Otua no falahi ia no toke Otua to tapu a mawinga de tau tol ke tau he ke tau tol ai Otua to tapu ai me mawinga ga ara vanga ia konaki o tau ma me ngai me ko ni ko Otua muslimi mo de Otua muslimi o sa mai be muslimi o ko Otua cristiani ko Otua o ke isleri ko no Otua no to ke ha mit pe e ko no Otua no tolo ala mo se ke o fia ala ia tamate i ka kai ai Otua ko ka usleri ko ka kai Otua pa fia a ala ko to ko fia no tamate ka kai Otua ko Otua to tapu ko Otua to tapu o fai ki no ka kai o ke fia no tamate ka tai tu ko lo fu ke Otua muslimi ka ko to ko ni ko to tu ko ni meta fa ke ta lo no to e na to ko ka tai tu ki ta to ko infidel to o to ni ta to ke fa au ki ta to pero não há o que faz meu pango vai a ferranga com a esleria eu sei que para falar com ele minha mãe presidente com a esleria que no carro com a esleria na rua que tá mate e que cai a tua me quando faz como muslimi intifada que tá mate que logo que eu pego a ver na o capaz tá mate capaz faz intifada é como muslimi é como não todo eu que não muslimi ai no to ko ni ko parang ya seri na tu o kai la e la ka fa ha ko ni to ku ton ke tamate ka kai ai o tu e tamate mo no ko anga se muslimia ko kai ko pe ko ke muslim ko ka tai tu i to no ke fa pong ki na to fa au ha ki na to pe ka wa me fu no ko me pango ya no fa ta wa to ka ta ke fu no ko en ko Australia ai fu no ni ke ka muslimi ko ke na no to ko tu ha muslimi ke fa au ko se tanne be tau ilo tra mai si su ke tau tau ya se ne vai valo ko se tanne be ko ke fa se ne vai ho fu ko tau i ko to ta ko tau he fa si bi ko ke fa mo mau primeiro da se ke o tu muslim ai ke la vai ke tau be ko o tu be tau lot ki ai e cristiane ke ha bit fa va to ko tu pa hai ke ha bit mo tu pa hai ko tu pa hai fa ka tu pa hai ko men ko fa tu pa hai na tala no tia kamatanga to ko ngai tu ke pe to lot pe ke tu Taha pe ko tu ko ya tai ma ku le pe tai fa i loa mo no tau ilo da to tu ko tu ta pe i lo ia mo no tai whakangata po koe ki tau ilo ko tō kau tau ilo ke o tō koe toi tapu he ne hoko ia tangata ia si isu o Nazareti kono winga tau ilo e whio i kau pe o waha o tua o tau ilo ki ha o tua iyo o tau ilo ke o tua he koe ha ne hoko ia tangata ne hoko mai koe e tua koe tangata ia si isu o Nazareti fui kuonga koe me tau whaka ma before Christ ke tau ia
tolu noa, tasa, anno domini, in the year of our Lord, buon kono tau tolu. Bona tau iai fu i kuonga koe fu i waha tau i tonu fu maa tolu koe, na tau mamata tonu ke Otua, na tau whaa ke Otua, na tau pāgi ai o ala ke kapa no ko fu ke tau mo ui ai, na tau whanonga tonu ke no leo, na tau mi mo ui ni ngai furafura. Koe Otua e toi tapu. Haike, koe wengu taha noa ki ai, oku kehe Otua ia kutui kai pā i, koe ke lawai ke iloi. Koe Otua iu tau tui ki ai, Otua koe ke tamai tau eiko si sukaisa ai, Otua se o Abraham mo Isaac mo se ko pēr toi tapu. Tau ilo toto ke koe na koe tangata. Otua se o witnessi, ai fu whaikai e se o witnessi a Christ koe Otua ia. No whakaikai lau mare maanio ni koe Otua ia, ka urea mega toi tapu. Koe Otua si su Christ ano kia Paula Taitus, Otua koe tau tatari ke Otua ko tau whamui anga ko si su Christ Taitus arua kia, urea pegea si su. Behe koe ki mu ai e parahame nāku iai. Koe Otua pena iai ki mu ai e parahame. Koe Otua pena na whikuk mo e parahame. Eia, koe Otua koutu kai Christiane ia. Ke he me Otua se o witnessi, koe ke tui se o witnessi au Otua si su Christ. Koe Otua tau tui ki ai. Koe Otua, koe toko tolu, koe tahape. Toko tolu. Koe koe Otua e tolu. No tahape koe Otua tahape. Kau kea toko tolu. Aina nau rea mai koe na nau haa mai koe toa whi toko tolu. A koe ne baptaiso a si isu. O hala pita whawai maamonga behe koe whakamo o nia ai tolu i Otua. Koe kai. Neka ke haa hasino e tamai tapmoi. Neka ke haa hasino e lau mare mani tapmoi. Koe alo bena haa hasino koe sino behe o ai kakano ai Otua. Ai toko tolu taha i Otua. Wholo mai pe Otua e mei langi, mai no kui langi pe tamai ia. Lau mare mani na hifu mai tatau e lupe o panio e alo, koe misa ia ia. To ke haerea ke alo ia, ring me lau mare mani ni o nofo e mo tau tole ahoni. Ka afio e alo i langi, i to matau e tamai, koe Otua e ua. Koe toko tolu, toko ua ia, koe toko tolu. Taha i Otua, taha pe Otua. Ai koe meu ke he Otua e maamonga, me Otua koe ni. Koe tamai tau eiko si Isu Christ, ai tau lot kea toi tapu. Ke hea pita toi maamonga, e tau tui to koe tolu i Otua. Ko tāna mo befo ki ai, koe mena tāna me whaiwhikau maamonga, ne tala mai ka te au. Eke koe loki eke mebe ka te au, whiha e Otua, popea tu taha pe Otua. Samai ka tolu e Otua, pa tanko wheo vesi. Pa ne o mai ki whui vesi koe loki son vai ni ma vesi fitu, e toi tapu koe ni pāk mo tua koe au vesi. Koe ki whui vesi ia, o mai no bito e koe ki whui vesi na te tānaki mi kako heni. O koe vesi e maamonga, koe vesi a aku koe no tui koe Otua, koe tolu taha i Otua. Heu pehe e vesi. Koe atoko tolu whamooni e langi. Koe tamai, pea mo whorofora, me lau maare maonioni. Pea koe whamooni e toko tolu koe tahape. Tahape. Se koe ke pea mai ia, koe toko tolu koe tolu i Otua. Koe me eu tamai ku whaam kai maamonga kai. Toko tolu koe, no tahape. Taha i Otua, kau nau toko tolu. Ai koe meu tonu tau whapapau i mau pe mo tolu koe whaafeta kau maamonga mo api. Taranga nau tolu o kai ke tolu e Otua. O tahape Otua kau nau toko tolu. E koe ka whakamooni e toi tapu o tolu e Otua. Kei kefu o koe ke tui, koe ke whangatatu peke e tue maamonga ia. O kio tolahi ange Otua e toko tolu. Te tau lapi mo tolu Otua mo ke tau tolu. Te tau mate ai, tau almo tau tolu hoko e Otua. Koe tau palanitu. Ngai me pe. O tānoa peke e nau tokatiri ni me nau ngai whakawa. Whewhe Otua e katolika. Mandu ko Otua e katolika, tape mo ki nau tolu. Kau ke a mere ia. Koe wheka ke tau lotu ka Maria. Koe ke tuk alo Maria o whakao e tau mega ki a Sesu. Pere ngatai ka kau sangato. O tau whapapalai peke tau toke maamonga me katolika. Ka koe uinga tau whamatala. Ki e mahino ai kehekehe Otua toi tapu. Mo Otua ulotu ki ai ngai lotu koe. Ke o te tau pepe tau lotu peke Otua peta. Mora ke mama. Koe Otua toi tapu. O ku hau ia ki te tau tole ne wholofola. Koe wholofola koe ne tala mai ke tau hiki ai. O e whakalahi ki ai. Aka ngai tu whaholo whakai tangata. Peka ngai tohi a tangata. Ai koe mea ku tala mai koe maamu ngato kua koe ongo whakamooni o kuua. Ai tohi molo mona mo e tohi tapu. O kui kai. Koe whakalahi tohi mono mona ai. Ai koe rau ke tohi tapu. Ke o e te ke whakalahi. Ke tohi. Ko pone bea mo toke mo lau tau tohi tapu. Koe ke mo whetau laki mo Otua koe ni. O tāna kai koe mo oni koe Otua ia. Koe tamai tau eiko si Isu Christ. Ai koe rewea Otua e metodisi. Ia na tau lau kai koe Otua e metodisi no whakasi isi iki nau toki ai. Koe wea nau tui nau toki. Sai be whakasoto malanga me whewhikau kau whewhine.
na toe na tolo ufi me tata me ai tata ka we fi na ku la ve ya te ki video e taine ku ni u fai ne rea i me a koe ne a ka kai fi ne mama ni o ai u fi no po fi ku fa am ke pehe ke fra foki ai lotu ke toi tapu e koe ka mene tutu ne ha beka mis nare ne tata beka kai ki mua he kuonga ko e na nau ai uwhiwha na o kako mea wuka an ko pe ko tau poto ki tau tolu to kua ka ki tau te aina to ngai mea koe to kua ngai mea pena e tutun ki kolim toa mo fefu mo ofa mai ka whai kau o te mo mi mio to i tapu ke whiunga me mea mo tui ki ai mo tui ki ai kau taku e si ka mo ulawe to i tapu kore ki o toa ke mea ki tau tuku lolo ke ngai toka te rin to i tapu ai ko mi koe tua ia me to tisi ko tua ku fasi isi e to tapu ko mea mea ko uilo ko hifo he fili pe e mito tisi ai potfofo ke nau tui ki ai pe o ku tui to lahi ia ko fika mito tisi ko ai aoni ko fika to ia ko fika tonga o ika ke hato e aonga to i tapu ki te tau tole a hau mea pa mene na ako i sia tau tai mau tai mi pe ko sumatale behen ko palapare maha ko whainga to kāterine ka kai te ke nau au sia e ko si isu karaisi ko nau eki mo nau whakamo on mo nau whakamo ui ko wa ma ko e ko si su kraisi ko e ko mo fa mo pa ilo e fa la to ka te ni ko ia he mo ui o tu ko ni mana va me ni fo to i tapu pe ko ia mo ui ne fo pe ko me na e ki to e ko i a nga ki te tau to e an o ku rea mai pe ke te tau to e an ne fo pe si su fo ke si su ke causa tu si ne ta ne ke mo fa no me na rea ke e o tu ke mo tolu Pane anga yo ko ti mai foi mena rea ka Mosese ko ko Otua me Abraham mo Isaac mo Seko ko mena rea ka Mosese o drama yo to ai ke te tau e si so ke te tau ko mena rea akia ke te na tolo ko na wa no ai me rea ke te tau to ran ke o mawinga pe ke tau si ke pe to lo ke ai me to ai metotisi ve o to pentecosi ko para mfo to pentecosi ko wi e kwanga pentecosi o vahe o kehe tohi tapu e toko no pena tolu e koe tohi mate ia. Toko koe tohi au tā mate. Kana urere na tohi lau mare mani ni o fe paki moe. Pako si o mabere kau whai whakau pentekosi una mau whakanga i mea koni ko wharea ke ai. Hai tau te whita ke malanga me whakau kau whai whine ko ilo i o whakata e pentekosi ia. Ai whai whakau me malanga na ngai mari koe kau whai whakau ko ia. Pako mea koe ke nau lava rea ke ai. Mo whamau lau o rakti mo te vai ua. Vesta tā ke tā nima. He koe o tua mate ia mo lotu ke au pe koe o tua urea mai lau maari o whehanga hanga ia mono lau maari koe na ne whamana mai toi tapu o koe ke loi o tua o koe ke kehe nerea ana e kuonga koe kau palofita pia kehe nerea ana e kuonga kau apostolo pia kehe nerea mai ana ke te tautorani no tau lau pe ke koe sione mai tāno me tātolo o pe ka hoko mai lau maari e mo oni tene tataki mo tolo ke mo oni koe tau pe kai tene rea ia te ia pe ka ko mea koto peku whanong ki ai, me tamai me alo, te nere aki. Ko hai mea whanong ki me tamai me alo, ai mea koe nui tohi tapu. Ko wholawhola e tamai me alo, tui tohi tapu. Ko ke taha wholawhola o e tamai me alo e ahon tapu mo ki nau. He koe ko kina te palo mesme na e te ha wholawhola o he ahon e tau kuanga. Ko mea peko na hiki tohi koe tohi tapu, ko ia pe una whakaamu ki tau mo ui ai. Tau whakaisa ko pe o tua e awhitu, ai maino whako o tua e awhitu ia. O koe o tua e ngā ue i o to whakamo ui o kau e no tauhi ai aho no fitu. Whapao pere kau a fitu. Ka ko whampeo ke whamaino, koe o tua e o toi tapu. Ai o tua ngā ue i o to whakamo ui o kau e mai pau ke tauhi ai aho no fitu. Mandu ko sanga si sui o whakaata ai lau aho me ngai aho tapu o Israelina. Kei ke peheia koe aho no fitu pena nau tauhi. Na nau tauhi na tau mahina aho no fitu. Laki aho koe maina no fitu koe katoa ngai fitaru pite ia. Aho nongo fulu aho hongo fulu e maina no fitu koe awhalere ia. A tani mai maina no fitu koe aho ia e noho whare lo a kau. Ei koe nau ngai samba tena e lahi. Ko hano wenga te tau toa e pefo i aho no fitu. Ke tau he toe ngai lao ai Otua. Ka pau koe meu no mataki. Pero no ko whakta mai paula ke te tau toa. Ku hau e lao ia ke nenga whamala ia i ki tau toa. Whahala ia i tau toa. E koe inga e Otua e no mai lao ke tau ilo e tau mala ia. Ke tau hola ke Jesu Christ. E koe ku pe koe tāki hala ia.
ya lo yang kali dia wa to ko lao ko taki hala ka ko makalaisi ko he ko lao ya tuki mono nof ko ta koncheni si ta hala ya ko no inga ko whakamama hea te whangangai moe mate. He kuhanga anga halaya whakalaya ki tau tupu malo hinga ngala koe lao. He koe tau ilo e tau loto tau mau lao. Kono whainga taa ia koe te tau tolu koe e tau whangangai moe mate. Ka koe si kuna e Jesu Christ. Ko me utoni tau talanke anga hala. Iyo, ko a ue ki mua. Ka ko awe si isu e ngahi hia. Kau mo ui. Kau hao, kau mo nu ia. Kau amanaki. Ke mo i tai ngata. Eik to koni mai. Pe mau ngai mo ui. Jesus Christ ko mau wha mo ui. Amen.